Kublai Pibaro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ke seni Shillong, la ai jamin ye ki sister Vandana but sister Pretty Mary. Kiu Shuki Director Vatican Observatory Reverend Father Richard S.J. Penlingo ki kena school Don Bosco Park Circus ye ki principal Kolkata. But hayo so'tron New Delhi yero Shifraj ye ki so'tron ke Meghalaya. But mentangin pa ye ki Khubor. Ka High Court badon buram ke Chhattisgarh kala ajamin ye ki sister Vandana Francis but sister Pretty Mary ha ka artarik Nailar. Hadin bikila syakem ha ka jing parep rong kena ban penkala niam Khubor de ki nongelam ka bajrang dal ka kenhuan buat niam Hindu ha Chhattisgarh. Kini ki sister kila syakem ha ka arpundri trik naitung na Durg railway station. Lakhang ye ki ban mi shabari la dawa boina san pawajar tingka marwe bat la batha iki ban bo iki passport hakti jongka ying bishar. Kejing syakem jugini ki sister kala klang keleng keri India bat ki pai ba ki lepenrem ye kejing le jong ke sarkar Chhattisgarh na baro saudong. Kham menchwa Menteri Rangba Konrad ki sangma ula dawa na ke sarkar Chhattisgarh ban pelatno ikini ki sister ki bela syakem ha kejing keno bamdan nongrim. Kesenjuk ki Bishop keri India Catholic Bishops Conference of India CBCI kala kerpat yu Menteri Rangba du Narendra Modi bat yu Menteri ki kampo yeng keri India Amit Shah ban kener ki kti jingerap ikini ki sister. Kejing yok jamin kini ki sister kala wanra kejing kemen ki pat Kristan hakeleng keri India. भैया हटा लो भैया बाहर लेके आना हटा लो ट्रैपल डाल Upop liyo bakhatsa ulathung yu Reverend Father Richard D'Souza SJ kum Director bathama jongkatanat peklor sahib peneng ke Vatican lani Vatican Observatory la ong ke Khubor na nong ba Rome. Yu Father Richard lakha Goa India house nem kat khandai spa nya pupra. Ularung ha kejing selok Society of Jesus SJ house nem kat khandai spa khandai pun riu bat la kentang lingdok so ablay house nem arajar khatway hadin bula pendep kejing puli philosophy but theology na Janana Dipa Theological College Pune India. Nalor kini kejing puli start belay ula pendep ru ya ke MSc Physics na University of Heidelberg Germany but ula tre ha Max Planck Institute of Astronomy Heidelberg. Ulayo ya ke PhD ha ke subject Astrophysics na Max Planck Institute Garching Munich halor ka phang ka jingstang ki kenhun klor galaxies ha hau sahid peneng. Ula pentebet shu halor ka ni ka subject postdoctoral research na University of Michigan USA. Reverend Father Richard ulalong udukot jang Vatican Observatory na usnem arjar kan riu but ulalong ru ukli jang jingislok reunion Society of Jesus SJ ki batrei hagani ka observatory na arjar arpuar. Ulapin mi buon ki jing tho jaliu jing start halor ki kenhun klor galaxies but shapang kalinti betho lani Milky Way ka baki breu na ka perthai ki yu ibha ha ka por badum banai. Ulong udukot barat ba jang ka International Astronomical Union.
Kawai kakinhon mauyong sahit beneng asteroid la ainam hakakerteng jong Reverend pada Richard D'Souza. Pope Leo XIV has appointed a Jesuit priest, Father Richard Anthony D'Souza, as director of the Vatican Observatory. The announcement was made on Thursday by the Vatican Governorate. Father D'Souza succeeds another Jesuit brother, Guy Consolmagno, whose 10-year term concludes on 19 September 2025. Father D'Souza has been a staff member at the observatory since 2016 and holds a doctorate in astronomy. Born in 1978 in Goa, India, Father D'Souza entered the Society of Jesus in 1996 and was ordained a priest in 2011. He has published extensively in international scientific journals and is a member of the International Astronomical Union. Recently, an asteroid was named in his honor. The Vatican Observatory is one of the oldest active astronomical observatories in the world, with its roots going back to 1582. Headquartered at the papal summer residence in Castel Gandolfo, the observatory was established for astronomical research and fostering dialogue between science, theology, and the Church's intellectual tradition. Ka Don Bosco School Park Circus Kolkata ha ka jingkershan ka International STEAM Research ISR USA kila pelong ya kelumpung penisap hakmat kipat ba Muse Vention hadu sanspa tali ki jajing shna bala sandur bat thau de ki khana school ha ka live hoi tarik unaitung bat shi tarik Nailar. Ka Shillong STEAM Education kadai ka but hikai bathamai ha ka ba ki khana school ki yo lut ik jing tip bat jing start science, technology, engineering, arts bat mathematics. Kani ka but hikai bathamai ka hikai ru ik khana ban perkhat bat wat ikilat kilinti ban job ik jing e ki pajwat ban thau thamai ki tiar gitar bat ka bakongsan e kalong kumno ban pendon kam ye ki but ki sap ten rai ban lot ye ki sok kerdot ki bathan bat ki bakalan. Palat ar hajar ngut ki khana school ki leshimenta ban peni pat ba e ki sap ki phong ten rai hadu ba ki kmi ki pa ki balawan pet ye ki ni ki tiar kimla nget bat ki anglengo bala thau bat sandur de ki khon jongki. Kinohi kai bat kiriu shempang na STEAM IRS research ki lebetin lenti bat hikai kini ki khana school ban pennon kam ye ki bot baharukom ban penmi ye ki tiar ki ba ki lepen i pat ba hakini ki arsengi. Hakini ki arsengi layero bat kentiu buram ye ki kimi ki pa ki bala kershan bat penchluri ki khon ban ngam shi ki thwei start ban sandur bat thau ye ki tiar gitar ki bala penyap bit ya baro ki balawan ban petka ye ki. Ki principal na ki school beper kanong ba Kolkata kilawan ban pet tala ki jong ki khmat ye ki sap jong ki ni khana school. Ka Don Bosco Park Circus Kolkata kala pentre kampura ye ka National Education Policy arajar arphau kabala sei ye ki so paningkong da kani ka jingpen i pat ba ye ki sap jong ki ni khana school ha kini ki arsengi.
Okay. For water? Yes. And what do you do with this? What do you do with this? Dance. Make it dance. Yes. A gift. Huh? Okay. Move it. Let's see. Somebody told him that he has nothing to do. Yes. What is this? Ah. Menteri Karep Karyang Sorkar India Shivraj Singh Chauhan ulakan sip hun mensi mi gejing thiang gejing ubi bat jing shingam kisok turun ke Meghalaya ki badang peninam bat de pat ba hayau Meghalaya ke badang tenemba bat dang ya shat menta hanong ba New Delhi.
Ucohan amtang baulatian ni gidukot so turun hasintur ban mat igi jing tiang ban jing singam uso turun Meghalaya Henry ula Jylla kinslip igi simpriakti ban nempeleno ye ke umso kabajeren hakti kamon jong u. Kat ba Menteri Rangba ukonrat ki sangma udang pet jau dut bat nguj umbia halau pedot ban UI ke jing muja jong ucohan hakabam so turun Meghalaya. Ucohan ulapan pa ku jingero iki nongrep jangka Meghalaya ki bela tere shitom bat ki layok het iki sok turun ki betiang haduk kata-kata. Hakalai terik kani ke yau sok turun kan kutno bat emlak bantip lagi sok turun ki dang dap ne ban penhun ye ke jingkwa jengki pat Delhi ki bedang syak thang ha kesngi basyit jong ka ayom lior. इस पाइन एप्पल को आप एक बार जरूर ट्राई करें। एक बार अगर ये खाएंगे तो बार बार खाएंगे। मेघालय के किसानों को और विशेषकर मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि इस पाइन एप्पल को ये महोत्सव के रूप में पूरे देश में और अब दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हम भी आपके साथ हैं। Unity Group kan belong ye kelumpung ye lekai football Unity Cup Inter-Village Knockout Football Tournament arajar arpusan Hamadan Football Dihar Riboy District. Kinong peniak jengkini kelumpung ki wer ki klub kethem Riboy ban Shimenta hakini kelumpung. Ki buskit na kebenta ke tim ladu kilong lai pawajar tingka baar khatsan hajar tingka bat balai san hajar tingka. Kebairung na kebenta ke wika kenhun kalong syajar lai spat tingka bat kebayale akai kalong praspat tingka. Katarik bakat duk ban pediangi ki form kalong khat pra tarik Nailar arjar arpusan. Ya gijing tip babenya la ban phone hekini ki number pra nyau kendai sao not sao san san lai sao lani kendai pra riu lai nyau ar lai kendai pra ar. Bat da kini ki khubor ngilapoi shika bakut tar hadu begini syambiang kublai shibon.